ta ho muk pi ta ho bu pi ta midang ta ki ve ke ve male hi le ya i le ba chi ale i chi le ba chi da na ama hi kha ala o pa chu le ba na hi power ne da ni again na remember that you chi ve bible again na mo he i na ba remember that you ya ke yin chi ve Efesa sab tua te kia ngala ha kamo Efesa sab tua mi chi te kha chula te hi lo we kha je tel te kha je tel chi cha mo Israel te hi lo example ai the se chu fa ai da de te li sia mo why te kia nga again chin an again chu one bangal again a far na siule Gentile did not Gentile did not you Tumalama no sa Gentile did not you Gentile did not you as to Adam sorry Jacob Swan they go Jacob that they go na you mo abana anina bagale you were without Christ tello na umwa abana being alienated from the commonwealth of Israel Kuale tu Israel kuale tu hina to Halloween mi dang dang na buk chebe asle Israel te koplo Israel te vuazo na taklo te nu na hiu no loi chebe ni da na ma siam ya ti siam bo asya Israel te chu pa na vuazo Israel lo te vuazo lo we hun la ya mole asle Israel te vuazo dale again te et baksana ya hi fa thei la chi thei na dinga hi gen juala hi enole Israel te commonwealth ahwale tu hi na na ta do ama wari asukle pa te na ta tan le no wa hi thalo wa hi che abana ba strangers from the covenant of promise mi khwala omin pathian promise te ting ting le ama no wa ta kha di lo na hiu che be pathian thei lo na hi no ho and without God in the world, Heli to a pope nelo le patia kilo by Hinfua Nazamua, Nida and Ondan Wahi Yaiti, Azama Himale. But now you are Simhomi 1, 2, 3, 1 now. Now, in Christ Jesus, you were once far off, have been brought near by the blood of Christ. Why? Agapla peka ana umpatia tule thekalo asisana sobsia ngale ana ukhalo phiara online una tuina Jesus Christ sisan tumtoina nangle na oma akhana male injin ama khamwan na pathena pia why a broken jete to jurate ki kala broken e ba wal dan open mo why an open but vaso na kita thelo ni why ba an open Jesus Christ na wi sia sakta chi abara open no le sikhom no ni ayo 1 2 3 Misya thote to tua sukhat le pathya ikwan bi te na hizotawi Chris Jesus nge tu as anima suwa ki phamo pe ahi yai alge bagal bengal bana you are no longer strangers and foreigners namasya ya ni na foreigner le tuna Kaya tembak Amerika tunga tumu to iyo Amerika tungchaw nam kik zero ngai bang zengita because they are foreigners in the thing lowe lowe mole koi zega green card kuma ba ngai mole foreigners sa hinolong na wa na vom net ngai chu injin an ar nunyam ai ke ale iwai mo na so na vom chiang wa bang cha top cha foreigners hinolong chen they become the citizen of America to le American citizenship ni ko ta umai hi ni wa Why bangina no le tu la takina Jesus Christ santutonina you're no longer strangers and foreigners anok tan ya
nei no strangers na bathum romia lut jana wala strangers hingalo mi ina tu strangers nei lo iban thei liwa wai ma bangna tuale pathian kianga na strangers no strangers luk sita ko no lo eve mo to bale tunge nge leng ba anu ka kya thu ni chu ke ne ka kya sime cha tuale wai da liwa pathian kianga le am no longer strangers te petu ana tuilo was le o tuilo uya ni ta tuilo ki so am lo ke we strangers te chu Himalayan pathian sukwa na ka strangers no no jene amen wai jana thum che ale pathian ka to pa hu ji che ki thum che ja ni abana I aba be ki layo tuna walo pen ya no longer strangers abana no longer strangers no longer aliens we are family. We are citizens built on the foundation. We are built on the foundation. Found out animated. Okay, tuna fellowship is with the saints members. The saints are timo abi siya thong tia timo. Ya abi siya thong tia again na hilo again of the tapet mo. Juda de to ni tao. Namasya niya. Abana Trina household of God patya in sukwan ni dehta patya in sukwan de kahi chole nahi ya tatakina edole in sukwan adop do bele na patya in sukwan adop dehta jiwi hai ole namasya ya achile we are the inheritance of God male patya inheritance dehta Jacob swan dehta Jacob ala lurita Abraham swan dia apa hinon kota ana masya we ya ya Jesus Kristus tola naman mo asli abang penon le pen sintano dia Jacob to Israel